Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Туганлар, Башкортостан, Татарстан. Сейчас комментарий где-то оставили меня. Алтынай Валитов на астында видеосы язган инде Алтынай Валитовна карагыз. Вот аларга мен жооп берем. Шул комментарийге. Любой Башкортостандан, Татарстандан мобилизациядан качам, проблемадан качам, Хабиров пидорастан качам дегенлерге бүтүнүсүнө мен айтам. Менге языгыз, мен ярдәм берем. Мен sizge bütünügüzge yardım berem. Allah berse kolumdan kelgençe. Buşka yardım berem. Başkalardan akça alsam da özümüzün milletke buşka yardım berge men әзірмін. Главное, сугышка бармагыз. Мобилизацияга каршы и, короче говоря, шундый хал. Аңладыңызмы? Мына келип, мына шундый